Kalong ka jingkmen bat ka jingioh mynsiem ki Nongsumar Tynrai Ri-Bhoi District hakaba lyngba ka song jingïarap jong ka sorkar jylla kala yo bantai bat Plie paidbah mynta ka sngi ka Jaka Sumar Tynrai lyngba ki dawai kynbat Pahamsyiem Ri-Bhoi balatip kum ka Meghalaya Traditional Healing Clinic kaban paidbat kami da ka Ri-Bhoi Traditional Healer Association RBTHA ïaka ka Jaka jingsumar dawai kynbat lawan men Plie paidbah da kakong M Ampareen Lyngdoh Myntri ketanat kakot kakia kum kakong san haka jingdon lang uba Ri-Bhoi MLA ka Nongpoh Dr. C Lyngdoh MLA ka Sning Balajied Ranee MDC ka Nongpoh Gunanka DB Joint Secretary ka sorkar jylla bat member secretary ka BRDC kinong yalam ka RBTHA nadu uba Jasper Manih President Ellington Syiem Secretary lembat kinong Sumar Tynrai nakal ka Ri-Bhoi bat ka jylla barok away. Iaka ka Jaka Sumar Tynrai lyngba ki dawai kynbat latay haka jinglut kumba pralak lyngba ka tanat Bioresource Development Center Shillong. Yes, number one is always nice. Daga jingkmen nga IT iaka ka Jaka Sumar Shafi i doktor ipadon ka sabto ka. Yes. Oh, nice. Not much. They also have QR code. QR code है सर. QR code है. How to dance technology? High tech, no? Actually, the medicine he gave me that day for my very good. One. So happy, so happy. Tidak berhapsiat mati kita mengira hapsiat. Not really. I think we can do different reasons. Or if we doctor, ano? Dua senam, dua yang sosial. Deketan. Jadi kita nggak posisi kita. Arpo lah tu kita bisa. Lasai lah, senam yang lasai sini ya. Menjubuk pun selap mungkin. Dia malah gini. Ini siap baik, hajing baik. Siap baik tokyo, bisa. Dan kebang ilek tapi siap. The little medicine is you imagine the number of people who have this. Mrs. Ampareen Lyngdoh. Ken jungi bon sen bang ni yo iki long shwa man shwa akan mau mi kai ni yang wajib bangkan you tu so sao lamar udan ing di berit pinsa yo kita bang mi kai jungi syong wajib bang so turun shwa ban ja namar bakumta ngasem pano betul kan knowledge kalau correct kadai ke badai te ngrai balengin la ba ngin codify ba ngin perlong nong rim ya kata kabang iwat jengtit company yung someone can really bolong medicinal ba high value of
medicines. Di kita ki baro ngimdei ban syuya kana para mangi. Ngimdei ban syupek bakata ka kana kayat nanga syakikon ki jonga ban hanga lelei. Nga tharay ngampat julek syem dawai kasi si sempro yikikon ki jonga. Di palay gali lang bugtulak lad no. Tinray lada pila ban aya ka certificate ya kung kani ki jingsumar. Tharay wadangiru ngin sasdang ban paik mat biang. Siya kita ki dawai kita syem ki banum ban ya ka met banum complicate. Mas side effects of medicines mo. Hatos ni ngawan hang ni ki aya nga iwi pitor ngo nga si pang igini ki mat ka seo jo nga si kampang tenteng ay dawai. Isay bah ay nga dawai. Hatos ni ngalayat siya nyelek to ka chingelang hapo dali. Apang nakasdan nga napoy siya ngami at ta nakatuman step aja. Nriti hapdi daw painkiller. Painkiller pat uban kruat sa iyong liver, uban kruat sa iyong kidney tip. Saki medicine sa iyo de. Kiba saki doktor iyo de kiban long affected by these medicines. Tingas ngo ba ladang ila pan rejuvenate, lanay ban penimbiang niya kata. Nga haray kan hasibon na markasumar te. Kasumar ka de ki ba baro hi ki Jack Panreo ki don lang ki jong ki rukam sumar kamtam lelay mangi ki tribals na marngila syong umdum labon snempalan. But ni rely hala ki jong ki medicinal plans but ay daway ni. Kapon pun snem kala long kumnin da mentang ha ki snem kendit. Sipaw katsan apo snem pilas dang ban yu ki nos. Siya ki shnong ki jong ki dang ban yu doktor. Si sin arsin si tayo. Di kini kijing wan ka jingkioh jong ka imlang ka salang tengkat ka pagklet yangi yala ka jong ka value kani ka jing corridor jong kani ka knowledge ka bang ni hap panyada ni hap mantanha bat ni hap samlem siya kita kin nongsum pateng kibanwan hakisni hakiya na ni syakman.